nkujjeko statement yo. Bernard Rutwigi omutuze wa Katojo Sel bihanganya marebe omu district y'Ibanda ahungira omu makage aho kutina kwitwa nagira ngu ogutumurundi gwo kubanza omukazi w'omuto Edisar Nitwe oyagurire kibanja omuri Buremba okutahirira omukazi omukuru nuko kucwekereza ebihingwa no kutemesharo ari kugira ngu nayenda bagane ahitakeri ero bamutahizeho nobwarabe bamugurira itakerindi eryamazireho emyaka 24 arugire ahitakeri ryakurwanara akashwero abakazi be bashatu yabashwero mu itakeri kuyahirize kubashwereramu yija yagenda yaza kurunda itakerindi ngo ayihemwe omukazi ogwo mwamutware amute kuriya nagenda namugurira Buremba erye yitaka ine yitaka lihango nyine bo famu umwaka barampa miliyoni n'indunde zanje 10 z'urutoke n'indunde zanje 5 z'urutoke bambeze omwani ngene kurifo n'umurodi ngekira mugaro gakunuya ndashonda gakijira kita cimburire kunutayine yitaka kanu yandeba bariyo bine bomba n'emihoro batandika kutema no kushusha bajanti kandi imwe kamwazo mwitaka kamuriyo nimufuhira mukushusha nefamu nukora ki ntima mwatumwo ngwibongo kagambiraho banyirusanza omukazi wa Bernard mukuru nagira ngu itakere ryo mukazi arikwenda kubitiramu akaruguro mu mwaka gwa 1953 no mushija we ngukonka yija yatahizaho abandi bakazi babiri omwaka gwa 1957 sasa no kureba omukazi namuhera itaka ryakusha kandi akenda ngo arinyehe mu barinyikiremo ngene naraja ngo nawo mu mwihe mututatura hamwe bwo kwara bumusigo gwanje nabwaraza kunyita akwasikene nabaramubiri nikigamba ngu muzehe yogu akija yarwara okumara emyaka 2 ari hansi atari kugamba nukwe bakurube okwegaruriza abakazi babato obwa hati abakwatanise nabo okwenda kumwitira itakeri erwo mukazi omukuru aba tubasisire Misiri yonka bitu nibagira ngu nembuzi zabo ezibire ziri omfamu nazo zibuza misho hamwe no kufuhirira famu ye eyabire narisiza mu embuzi kandi twagambaho na mutabani w'omukazi omuto ahasimu ebintu byo yatugambira orukura yo mataka y'Ibanda kinja yashikaho RDC yashikaho naka polisi zona zashitreho Kukana kanje mukheza no Uganda nawe. Okay. Ndisi wakashara mungu mutaka turukose atwa agenda net. Okay. Muganga Steven owa Global Anti-Corruption Western Region ahi omugurusogu ayirukangirire okumuhwera bwanyuma ya polisi okubura kusharamu nagira ngu nibaza kucondoza aba polisi abo bona abari nyuma y'abakazaba abatwarira amateka omungaro umuzungu bakita malicious damage hamwe na no kusereteninga ingaso kutineseriza amagaragama mu mbantu abirwanzana n'imihoro icyo nzo kutaba mani mingi bononga kurenga twakwatagana na polisi na local leaders omukyalo oyo tumuguddeko omusango gwa malicious damage to property gwe tugenda okuinvestigatingako era fayiro tujiweerezeewo omuwabi wa gavumenti atubuulire bewanabaawo omusango omukyalo oyo gwakoze nagwo gutwalibwe mu maaso then ebikwatagana ku kibanja ebyo bya civil that is a civil suit. Ndo Michael Tumwachire abwa TV West omu district y'Ibanda.